Kigali Universal Language School, ishuri rya mbere mu kwigisha indimi. Twigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Igihinde, Igiportuge, Igiswahili n'izindi. Wari uzi yuko imyaka yose waba ufite ushobora kwiga indimi kandi mu gihe gito? Birashoboka hamwe na Kigali Universal Language School. Ese urashaka kujya muri Amerika, i Burayi n'ahandi? Muri Kigali Universal Language School turagufasha kubona certificate zitandukanye zirimo TOEFL, IELTS, Duolingo, DELF na TEF. Twegere kandi tuguha amahugurwa ku bijyanye na public speaking na interview performance. Akarusho kacu, dufite abarimu b'abahanga bakwigisha indimi ku rwego mpuzamahanga. Twigisha kandi amategeko y'umuhanda yaba mu Cyongereza no mu Gifaransa ku batumva neza Ikinyarwanda, kandi ukora rimwe gusa ugahita utsinda. Niba kandi ushaka kwiga programu zitandukanye za mudasobwa, karibu muri Kigali Universal Language School tugufashe. Dusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Shike muri etage ya mbere mu muryango E046A. Ushobora kuduhamagara kuri telefone 078 03 54 93 no kuri 07 87 21 68 40. Hitamo kwiga neza hamwe na Kigali Universal Language School. Muri kursi turagufasha nta mananiza. Ikoranabuhanga rigezweho, intumwe idatenguha. IT Zone, igisubizo mu ikoranabuhanga. Tugurisha computer z'ubwoko bwose, tukagurisha telefone z'ubwoko bwose, tukanakora reparation za appareils electroniques zose ku giciro cyiza. Turanguza telefone na computer, n'ukeneye imwe tumuhera ku kiranguzo. Ese waba ukeneye no kudutuma mu mahanga? Biroroshye, dutuma icyo ushaka tukikugezeho nyuma y'iminsi 3 gusa. Wadusanga mu mujyi mu nyubako ya Shike kuri floor ya mbere, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 88 35 75 23. IT Zone, accelerate your success. Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya mbere kuri The Wall About Me. Genda cyari bira guruta nko bisanzwe. Aka nagasobanuza imbahaye ikaze dutangirane. Tuzakarangize neza nkuko bisanzwe. Ni nyuma ya Grand Secret twazanye The Wall About Me. Bwira inshuti yawe nayo ibwira inshuti yayo. Muze turebe The Wall About Me episode 1. Kuki kiswe The Wall About Me? Dutangiranye n'umusirikare hakuno yirukanka hano mu kigo cya gisirikare. Hagati aho abasirikare mwese aho muri, Imana igikomeza imirimo y'amaboko yanyu. Ndabasuhuje cyane. Umusirikare uje hakuno ni mu kigo cya gisirikare dutangiriye, yaje wakuno. Bimeze bite kuki dutangiye dute? Basirikare mubyuke. Porampora episode 1. Arkadaşlar kalkın hadi kalkın. Bugün Sinan komutanın son günü. Bavanga mukanguke, uyu no munsi wa nyuma wa komanda Sinan. Tugende rwose twumva icyo tubwira. Ko hakuno na komanga Jandarma komandoları Mehmet Çakmakçı. Günaydın. Mehmet Çakmakçı komutanım. Ndumulenja. Ndagusuje nyakubahwa. Ndagusuje nanjye igitondo cyiza. Sinari ni muntu nyabacu ugiye kugenda, bose bakitegura kumusezera. Komanda Sinan, Kamanda. The Wall About Me. Twarebye The Rules for My Family kararangira, tureba Grand Secret kararangira, tureba Angels Temptation kararangira. Aka nakandi dutangiye mpora gake gake. Kombe hakuno kumukutano byaraje. Kıdemli Başçavuş Toper. Sergeant Major Zafer. Kıdemli Komando Bölüğü. Amirbay görüşlerinize hazırdır komutanım. Wo muri General Commandership. Teşekkür ederim. Barabani hakun. Günaydın arkadaşlar. Yeah. Sağ olun. Yerine geçebiliriz. Porampora. Bibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze turebe neza. Utarayikora ari kutwiba. Arkadaşlar, nshuti zanjye rero, sizlerle acı tatlı birçok günü twacanye mu byiza n'ibibi, dufitanye inzibutso. Yeni mezun oldum. Ubwo naje nibwo nari ndangije ishuri. Dağlarda asker olmayı, adam olmayı. Nize ku musirikare. Benim sizle niga gukura byose mbifashijwemo namwe. Hepiniz byinshi nabigishije na byinshi nabavanyeho, ndabashimira cyane.
Kolaylıkla tezkere reka nizere ko namwe igihe kizagera mukabona uruhushya rubacyuye iwanyu mugahura nawe mukunda. talim gönderdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Imana rwose Hadi arkadaşlar. igomba kuduha ihirwe natwe tukazahura n'imiryango. Nibyo mbifurije. Nimugire ikibazo imigisha iri kumwe namwe none n'iteka ryose. Nanjye nubwo ngiye ejo namwe muzagenda. Timugire mpungenge. Nyuma yo kurangiza amashuri ye yaje gukomeza inshingano za gisirikare. None aka kanya aba yagiye mu rugo. Nuko dutangiye episode ya mbere. The Wall About Me. Bibutsa ko babishaka kwamamaza The Great Entertainment rabigufashamo. Duhamagare kuri 0788 884 cyangwa se twandikire kuri WhatsApp cyangwa se kuri Instagram yacu ni Be The Great Rwanda. Hagati nkomeza gushimira abamaje kudufollowinga. Mbambibona rwose mbambibona. Nta agence yamaye ngo nyamamarizera. The Great wanyu mukunda nanjye ndabakunda we. Episode 1 The Wall About Me. Ntumpangayikire kubera ikiswe ntumpangayikire. Nicyo gitumye ndahangaha ngusobanukirwe. Bwira inshuti yawe nayo ibwira inshuti ye birangire. Ilimak mukundwa kombe hakuno uyu ngoyo yavugisha umukuzo ati ndakujya mu cyaro. Yari kwa muganga nanjye ndaryamyaho ye barimo baransuzuma buri kanya banjombaguye umubiri wahindutse utuyunguruzo. Hakuno durumda bir düzenli olursa ameliyata gerek kalmayacakmış. O zaman belki Türkiye'ye dönebileceğim. Nibabona nta kigenda ndongera mbagwe nuko Ilimak humura biragenda neza. Reka mbyizere. Sinan ben seni çok özledim. Ndagukumbuye cyane. Ben de seni özledim. Nanjye ndagukumbuye. Ubanza ari umukunzi. Biliyor musun? Ese wabuza amasengesho nasenze kugira ngo ntihagire ikikubaho hakurya mu misozi yo waruri. Neyse sağ salim askerliğini bitirdin. Kugira ngo ukore inshingano zawe nko bikwiriye. Ben iyileşsem. Byibuze ubwo umeze neza byose byaragenze neza ndanyuzwe nta kindi ubu ngubu nifuza. Humura byose biragenda neza ni amahoro. Ibintu ni wane urimo urarira. Hoya ntago ndimo ndarira. Hadi daha fazla yorma kendini. Ararım ben. Wikwinaniza rero sibyo ryama ndi buguhamagara inyuma. Sawa seni seviyorum. Ndagukunda. Ben de. Nanjye ndagukunda. Yo porampora kombe mu nzira agenda. Bari bamugonze we ntago ureba sha. Nekler bile yolda değil. Akose sha n'inka niziba zagiye mu muhanda ziba zagiye kurisha ku ruhande wewe ubite byawe Nyagasani filime ira. Iyi ni episode ya mbere. Don't worry about me. Yareba ugiye muzagerayo porampora. Tugaruka mu murima w'icyayi hakuno. Abahinzi barahinga baririmba nta kibazo. Ibintu n'ubutamu ni wane. Buri gahugu n'umuco wako. Sinani yaraje nyuma yo kuva mu gisirikare aza hakuno porampora. Ubanza hano ari mu rugo aza yububa nawe numurara nk'abandi. Buretse rero filime ngiraryo aca inyuma yabo aza yomboka gake gake porampora. Kumbe uyaramo ceceka utandaburiza uyu mukobwa mumwibuke muri Grand Secret yitwa Zehira. Ceceka ndangije abana uyu nguyu. Oğlum ne işin var? Ahmet bite byawe ushobora gukora iki? Ntago nako turi busy. Abandi bari cyarimo bararirimba. Ntago uri Ahmet. Ni yazi ni wowe? Yewe data we. Sinani. Kuvuga Sinani bose barahindukira. Yewe data we. Kumbe Sinani ni umwana DC. Mwana ya kumbe hakuno. Oya nanjye sinatangwa. Gikoma ngoma cyanjye ni umwuzukuru hakuno. Sinani ni umuryango barishimye. Ni abahinzi borozi. Urakaza neza urakoze Imine. Hakuno ari witwa Imine. Kumbe hakuno DC mukecuru promotion zaramufashe. Hakurya ndi musaza ureba. Kuki utigeze tubwira ko ugiye gutaha?
Sürpriz olsun. Ndashaka kugira ngo batungure. Hoş geldin. Urakaza neza. Canımın. Hano wanjye w'igikundiro. Yo. Pora. Abandi promosiyo zabafashe. Çok şükür. Sağ Ndashimira Imana cyane kuba inshingano zawe ubashe kuzirangiza neza amahoro. kavuşturana. Ndashimira Imana ko watwongeye guhura. Urakaza neza. Hoş bulduk. Urakoze cyane. Bu Davut abi. Uriya ni umuryango ya Rich. Buket. Dauti Yeni şiar. n'umukobwa we Boke Kolay gelsin. Sağ olasın. n'umwishywa hakurya hariya. Ben alım yerine götüreyim. Oradan da Niyazi abime haber. Bwira Niyazi vuba se mubwira Niyazi. Sawa. Ablasının gülü. Buraza bikwaye. Şimdi görüşürüz tamam mı? Ubwo duhuriye mu rugo noneho. Sawa. Boke tugende. Boke n'uyu mukobwa tumuzi nka Zehira muri Grand Secret. Babwira ko turi kumwe na muganga rwa Muningi hariya mu Ruhango. Abantu bafite ikibazo cy'amarozi yabazahaje, ibintu by'ibitererano, amahembe, ibitega n'ibindi, mu mugane arabavura neza cyane. Muganga rwa Muningi muhamagare kuri 0783711995. Kombe hano haro waje. Tam istediğin gibi. Sağ olasın Zafer. Afiyet olsun. Bu da Pora. Sarı kolası. Abasaza baba bateranye bica baganira ku byungura igihugu. Buri wese abavuga imyato. Mwozokoro wanjye hano bisa nkaho umwe hakurya ashaka kugira ngo akarisha undi. Do urebe Bakayım şu tabelayı. Soma hariya sa soma. Cafe Muzaffer. Aha ongera sha. Uyareba hakosha umwuzukuru wawe ni ushoboye sha. Ya umwuzukuru wanjye sha. Bigoja. Urebe hano. Uyu nawe arangira afata ikinyamakuru. We. Swende. Kendi gibi gaz. Somi ikinyamakuru nk'umugabo sha. De. Abandi bareba. Baramuseka. Umwana aramusebeje. Harwana we. Kombe bakiraho. Oturuyorsunuz. Sinani bamuzanye hano. Mwuzukuru wanjye yagarutse sha. Inshingano za gisirikare yazirangije rwose. Pora baramwishimiye. Ni igikomangoma mu gisagara. Felicitation sha. Sağ salim bitirdin askerliği. Inshingano zawe za gisirikare rwose uzirangije amahoro. Sizleri gördüm vallahi daha iyi oldu. Ntugire mpungenge rwose sogokuru. Muzaffer abi. Soluklanında 2 dakika oturun abi. Ne oturması Muzaffer? Çocuk iyi oluyor buraya. Muzaffer avuga iki? Yüzünde. Anne bu ne kadar büyümüş ya. Aynı babası olmuş maşallah. Hoş geldin Sinan'ım. Nakura umwana ari kugenda akura asana kumbe hano abangaba barareba nayingwe basanga bumvikanamo ukuntu ariko nta kumvikana guhari. Bayağı oldu Muzaffer abi. Sen mühendis çıkmıştın değil misin? Evet abi maden mühendisi. Uyahoze Maşallah. Muzaffer ya. Çocuğa ahiret sorusu soruyor. ibintu bijyanye n'ibirombo arebaho ariko aka kanya yahindutse undi wundi. Nta kiro bari basanzwe bazi nka wa wundi wari mubaya mu ikaritsiye. Yahindutse undi wundi. Hari igihe wagenda abantu bagukumbuye ukazagaruka batakigukumbuye ngo tinda uzi ko uzakumura ugasanga waribagiranye. Ariko uyu nguyu we arahirwa kuko yaje ari amahoro. Kombe hakuno mu kibuga agapira karajya mbere akabumbuye baramuhamagara. Emin Sinan gelmiş. Sinani ngwiki Ahmet. we Ahmet twumvishe bavuga Ahmet kombe aranga mu gapira. Söylerim ben. Sawa ntugire mpungenge dusubire. Hayırdır hocam? Gözün aydın. Niki coach Felicitation shah muvandimwe yagarutse. Wiki uyu musore mumwibuka muri The Rules for My Family. Şimdi Arif eniştene de haber verecek misin? Nawe turamuzi nakubwiye ngo nakakuzaniye gake ni umuvandimwe wa Sinani. Tuvuye hakurya tugaruka hakuno mu bwato turagenda gake pora ibisobanuka gake mwere kwihuta cyane filime iracyatangira. Mugomba gusobanukirwa buri kimwe ku kindi aho bishoboka naho bidashoboka. Sevdan. Mu bwato gake kari kuri kopi original sigasubiye inyuma se. Çaylıktayız. Ubwo turi hafi n'icyayi. Ellerini bir... Ibi nari wane tureba n'akana mu jisho. Ben uzaktan onu izliyorum. Sasa disi hano hari ufite icyifuzo cy'umutima cyabyimbye muri we
hakurya ari kumwe n'akana kendaga kuza kamugwirira ngo bahoberane ariko baratuvanye. Ninde wabavangiye? Muzehesha we n'umukobwa. Navuze ngo ntago bishoboka. Bishoboka bite ko washyingiranwa n'umuntu nkuriye? Nibishoboka. Uzi kuntu byancanze muvande, ndagenda ndabyimba ariko tu muze yaravuze ntakunda ariko tu nubwo yambujije ndongera ngerageze nashaka yiciragureho umwana ngomba kumutsindira kama mbaya ni mbaya. Uyu yarakunze ndi mu rukundo muvande. Nkora iki? Narakunze cyane kubwa Buke, napfa nta gushidikanya, ntago nakwicuza. Uyakunda umukobwa witwa Buke. Buke twamubonye. Ndongera ngende njya kubwira umukobwa rwose musabe duhatane turwane urukundo rwacu. Filimi iraha agenda avuga n'umukobwa Buke. Buke twamubonye aramukunda cyane. Ubu baraha n'abavandimwe. Uyu waracecetse cyane undi hakuno yarakunze. Niyazi do reba hakurya hari reba umwiza shahari ari kumwe na Emin. Reba aho bari amubonye. Hayırdır inşallah, ne oldu ya? Reka nizere ko nta kibazo iki. Kanezere ko nta kibazo cyabaye rwose. Hakuno gake gake bucece. Bibutsa ko turi kumwe na Elukazi Group. Abantu mushaka kujya kwiga imahanga, gutura imahanga, gukorera imahanga ni mubagane. Hamagara kuri 078040 0141. Mwige neza inzozi zawe uyu munsi zaba impamo inshallah. Kombe hakuno baje kwakirana nk'ibisanzwe. Umeze ute wowe? Meze neza. Utuni rwawe mukobwa ni Buke. Areba uyu nguyu ni Niyazi Garaf, undi ni Petifu. Emina araha. Onu se kandi iki? Unutuyorum, eczaneye gözlük sipariş vermiş. Nyakutsindwa buri munsi amena rinete. Ni ibibazo. Nanone se kandi yazın dere. Hezitaye mugezi kuri sama. Nanone yawe data we. Muri winter ndongera arazijugunye. None ejo bundi azitaye mu muziko. Uriya mwana nzamukorera iki? Ngo ni Onur. Umbe kuri ruhande hano mu rugo. Yaraje aturiza hano nyuma y'igihe kinini. Yarari mu nshingano za gisirikare, yari umunyeshuri nk'abandi bose, avuye ku ikosi ry'ubumenyi. Porampora hakuno mama hano hantu ntigize hahinduka habe na gato. Aynı çocukluğumdaki gibi kokuyor. Nuko hari ameze nkiri umwana ahumura, ni nuko agihumura nk'uyu munsi. Sabun aynı sabun. Anne aynı anne. Mwana wanjye aynı sabun. Isabune ihora iri isabune. Aynı anne. N'umubyeyi ahora ari umubyeyi. Urimo uranyumva? Mwihangane. Nimba saga yagakoze bike. Turamukubita ipiki tu rujya rungambanira rugashaka kugira ngo ibintu byose rubyangize. Kumbe kureba hakurya hari ifoto ihari. Olma. Mwana wanjye uyudukça aynı rahmetli baba. Warakuze neza neza do usana nyakwigendera sosha. Urimo urakura usana nyakwigendera so neza neza do. Copy paste. Uvuze ngo papa yarapfuye. Ndabeshya se sagamwe. Ujye ugira gutyo ukabicomokora ukabivanga ngo bivuge nabi ngo bi namushyize hasi ngo uretse nzabwira Didi gukubita ipiki. Yok değil. Akoko mutwe ni gashyashya se oya ntago ari gashya. Uravuze yakışmış. Ni keza. Garafu ntavuga Niyazi hakuno. Eğer istersen çarşıdan gidip de yenisini. Ben buradayım. Ubishatse twajya ku isoko nshaka kuvamo ahubwo. Niye ya, daha yolumuz vardı. Kubera iki turagerayo nshaka guca ku murima w'icyayi. Aha avam abo barakomeza. Ya ortağım tam lafa git. Muvandi nari ntangiye ikiganiro mwana. Kızı ineceğim dedi. Ese ngwari umugobwa we yatibitse nta kindi. Yari atangiye gusudira, babyita gusudira. Nanjye nshaka gutereta. Dur. Niyazi buretse gato. Umukobwa azafara zibagiwe. Yarangije asubira inyuma. Sasa kuntu Garafa bareba Buke. Bunları unutmuşsun. Wari ubyibagiwe.
urakoze. Umukobwa nta magambo menshi. Diyor hayatım. Ubuzima se bumeze bute? Urumva unyuzwe nabwo? Urakoze cyane dore nta kibazo dufite rwose. Turi amahoro. Buke. Iyo bikamurya. Filimi iraha. Witonde. Iki se kandi wowe? Porampor. Urabizi nabivuze mbere. Seni seviyorum. Ndagukunda. Sen helal süt emmiş bir kızsın. Gizli kapaklı işler yapmak. Ndabizi kutajya uca ku ruhande rwose pe. Wewe uvugisha ukuri nk'urupfu. Ama sen de şu. Ibi ngibi wenda ntubikunze. Bilki niyetim. Gusa urabizi ko ndi seriye. Nubwo utagunze ibigano nk'ibi ngibi. Ndagira ngo rwose ngusambire umugore. Kumbi inyuma rurimo araza. Umva Haroni. Buke. Haruwaje. Wiyiteho mukundwa. Baruna araha. We yakunze umukobwa. Kombe dore mwishywa wacu. Yaraje gukora iki? Yarazanye ibi. Kubera iki? Enver'de de yoğun. Sogokuru Enver. Ni okay. Yatwoherereje. Ngo ni Enver. Tugaruka kuno kuri ruhande. Wa musore wacu. Enişte. Anko. Ya hadi kurban olayım bırak işi de git. Kirari ko tugende mwana. Ya abimi görmeden geldim ya. Ya git. Buzi cyari kinzanye hano. İşim var görüyor. Buretse mwana Musamedi. Ubona? Buretse bitware gake. Genza gake. Ya kurban olayım abim geldi diyorum ya. Nta n'umuvandimwe wanjye yaje. Beynumi. Ndekera ariko ibyo by'ubuvandimwe biki? Mpereza ije cyangwa washa. Mpereza. Siriarias bakiraho hari indi yaje mu gisagara. Sahin araje. Mr. Sahin. Mwitonde gake. Tugende bucece. Porampora. Haraka. Bizde araba çok. Imodoka nyinshi. None imfunguzo nizihe ntware kuyihe bigende bite? Cyangwa ngupangire sha. Mr. Şahin. Urakoze cyane Sinan. Buradaki bütün klasik arabaları ben modernize ettim. Hepsi. Uyu yakoze arakora. İlk bindiğiniz uretse iyasigaye hakurya hariya rwose. Sinan askerden geldi. Rero ngo kubera ko Sinani yaje, nuko Sinani yaje se. Gute se kandi? Haber de vermiyor. Dur. Hakosha gutaza ntambwe reka mpamagarura mushenze nkwereke. Sayın abi. Kuki ntabyo waruzi se? Olmazsa da benim olur. None se ubundi ukeka ko ntabimenye ndabimenya. Jewe Sahini irimas. Batamenyesha ubwo byaba ari biki? Ha? Sinan. Bite mwana wanjye sha. Sinan. Neden haber vermiyorsun uşağa? Gutu tambwe ugiye gutasha. Ya sürpriz yaptım bizimkilere. Najya ngo ntungure umuryango niyo mpamvu. Ama senin şerefine bir yemek veririm. Ku mugoroba rero ugomba kuza. Kugira ngo bihwaniremo. Ugomba kuza tugasangira. Nanjye ngufite surprise. Urakoze cyane Sahini. Gelsin ha. Tamamdır abi. Buri wese agomba kuza. Sawa ndabwira umuryango. Tubonane. Kumbe sasa ndibera ku ruhande. Bavuganye na Harun. Konuşamadım. Oya. Ya o kadar heyecanlı ki. Ariko afite amashyushyu. Bir desem yüzü bir daha hiç gülmeyecek. Urabona rero ashobora kutazongera kwishima kubera we Buke. Urabizi uriya ni amaraso yanjye ni umuvandimwe wanjye. Ben onun karşısına geçip gute nzamura mu maso ben Buke'yi seviyorum. Namubwira ko nkunda Buke. Buke de beni seviyor. Kandi ko na Buke ankunda. None ubu ngubu sevdadan vazgeç. Urimo urangiza urukundo rwe nta gushaka kumukunda. Nabivuga gute Buke? Sasu ndebere. Burya Buke akundana na mukuru wacu. Nayiz na Buke barakundana filimi iraha. Buke nimba ukunda Haruni na gato. Brett. Ben tek seni seviyorum. Nkunda we wenyine Niyaz. Filimi iraha. Ni wowe wenyine nkunda. Nta wundi nakunda utari wowe. Yo. Mugiye Petifu akunda umukobwa byo gupfa. Burya umukobwa akundana na Garafu. Mwitonde mw'abantu mwe filime nuko iryoha. Gake bucece. Don't worry about me. Ntumpangayikire. Can'ın torunu Sinan dönmüş. Şahin Bey akşam onun şerefine. Aha ngo rero ngo umwana hano Sinana baraje mva nawe ngo nkwi. Sevindim. Byiza ko yaje rero. Ne kadar sevinmiştim. Nerima ubu ngo baraza kwishima. Nemin. Kadıncağızı. Yakumbuye umwuzukuru cyane. Umwana we yaramukumbuye pe. Bisa nk'atishimye. Bu çocuk buranın kızlarına bak. Hasi butu twana twinaha umuntu wize mu Bwongereza kuri koko yatwiteze. Ne yapsın? Kuvuza ukuri koko. Ibishoboka. Uriya se katuruka mu miryango y'ibikomerezwa. We nta kazi ufite ko gukora wowe. Ntago yakwiteza utuntu twangahe. Dede. Kuri ruhande. Şahin abi aradı. Sahini yahamagaye. Yemeğe çağırdı hepimizi. Ngo tuze gusangira ku mugoroba. Muze hakuno. Ntiyabyishimira. Mukecuru waratuza mwitonde gake nakubwiye n'umuryango ntago nshonje. Bir akşamlık gelsin. Ijoro rimwe ariko ntacyo ritwaye. Benim de gidesim yok hiç. Nanjye ntago nifuza kujyayo
ariko dore umwuzukuru arahari reka tujyeyo kumureba buriya abantu baba baziranye babana. Okay, sinongera kuvuga nyine görürüz diye şey etmiştim. nuko Meriel byakabaye ari ngo we Hadi. nakoze kugabura. Afiyet olsun evladı. ubwo nyine nta kundi uryoherwe sha uryoherwe. Uyu biramucanga. Ikibazo ni iki? Evladı. Ibibazo ni ibisanzwe cyangwa urakeka byaba bihese? Zaten arası açıktı. Odur şair resmi. ntibakivuga rumwe. Sayini ngo ubufasha buze. Deden işte. Birangira bibaye waba. Ni nkuko bizi y'amakimbirana cyahari. Umwana arabyumva. Kumbe kureba. Mama aracyateka nkuko yatekaga mbere. Nta cyahindutse. Hala mı bana? Haracyari wowe ntiwigize uhinduka yego mwana wanjye. Ni nyogokuru. Mutima wanjye. Mo ndani. Uracyameze nkuko wari umeze zamani. Buri gihe nteka nkuko nguko. Ya Cemal'im bana gelir. Kugeza ubwo Cemal Ya da ben ona gidene kadar. nzamenya ko ari cyangwa namubuze burundu. Urumva? Nta kigomba guhinduka. Hoş geldin Melahat anne. Urakaza neza Melam. Melamar. Narinzanye ibiryo. Oğlun için verdiğin bu yemekler benim canımdan bile değerli. Bu ekmek tek. Ibiryo rwose upangira umwana wanjye ni byiza. Oğluna ulaştıracağım. Nubwo ubona hakuno inyanja y'umukara nyine iba yayipanga panze nayo ndapanga rwose ngira icyo nkora. Inyanja y'umukara yatwaye byinshi. Aba mama, babalar, n'abapapa evlatlarını hep gözü yaşlı yolcu eder. Babona abana babo mu ntera ndende. Gidip de dönmemek var. Iyo bagenda ntawe ubuzi niba bazagaruka. Analar, aba mama, n'abapapa bunu bilir. Baba bazi ibingibi neza cyane. Bilir de ağlar. Amarira ugasanga araje kubwo kubimenya. Gusa uku niko ijyano rigenda niko hazaza ateganya. Bamwe muri abo bana ntago bajya bagaruka bavuye iyo bagiye. Habe na gato. İşte o zaman Umbe bya biryo baraza bakabigarura inyanja. Sasa ibintu kubera iki mwitonde? Ateş. Bya biryo baraza bakabigarura inyanja. Iyi nyanja yakoze iki byagenze bite? Doğru. Gökyüzüne doğru yakarlar ağıtlarını. Amarira yabo bayatunga mu ijoro bakiragiza Imana bategereje yuko wenda umunsi umwe igicu kizitamurura bakongera bakabona ubwiza. Umunsi umwe bakongera bakabona abana babo. Her gün beklerler. Bategereza buri munsi nta kunanirwa nta kubowaringa. Sanki o evlatlar hiç gitmemiş. Gusa nanone abo bana bagiye biba bisa nkaho batazagaruka. Abamama n'abapapa burya bahora bategereje evlatları geri dönse da. Gusa nubwo baza cyangwa ntibaze gutegereza ni kwabura icyizere. Anne. Bwarije. Konuşacağım babamla. Kwira. Ya bu buke mevzusunda. Oğlum gene hano abangaba bagomba kujya gusangira. Sinani yatumira. Huyunu biliyorsun. Anne ister dövsün ister sövsün. Uyu warakinginga kugira ngo bamushakire kuntu ahuzwa na buke. Kendi kendine. Uburyo akunamo buke nubwo umwimerere. Ntago ashaka kujya gutuvanga. Gusa mbibutse ku ruhande twabonye ko mukuru we akundana na buke. Mwitonde gake gake. Ne olacak? Peki kız ne diyor? Uyarimo arasudira kuri mama ngare ko yamuvugana ariko ntago byakunda. Papa ntago abishaka. Demiyor oğlum. None se umukobwa wundi yavuze iki? Wavuga uyu mukobwa n'umukobwa kuri ingingo ko umukeneye. Yok mu yoksa sen de ha? None se umukobwa aragushaka Yok anne o iş. Oya ntago ari uko bimeze. Çok iyi çok değişik bir kız. Biliyor onu isteteceğimi de. İstemese hayır derdi de. Hayır değilse evettir hoş. Umukobwa ntigize abimuganiza ngo abyemere ntago yigize afata umwanya wo kugira ngo hayırlısıyla istesin de kızı. Gerisi kolay olur. Yumve ko bakwicara baganira kuri topic ariko umusore aracyabishaka yizeye ko umukobwa namukunda kuko ntacyo yavuze kandi kutavuga ngo ntibisobanuye ko umukobwa atamwemera. Mama ati wa mwana yagenza gake gusa papa ntabishaka. Kubera iki? Kubera ko ari umwana w'umuhinzi. Yumve yakona arimo kujyana akina na Petit. Ni Sinan na Ahmet. Ya anne ya bir şey söylesene abime.
Bak Sinan abi. Uyu mutipe mwamubwiye akandika koko. Mwana uzi ko nenda ko umukinnyi wa football mu ikipe ya Bugesera. Nta soni koko se. Ya bırak. Briseri. Ya rata nta mpana afite uwo ngone kavaga. Nereye girdi de. Ari aho ngaho uzi. Ategereje ko yazahitwamo byaranze. No kuri bench ntajya hicara. Nyamaze bikunze naza kugira manager. Yapu. Geçen sene sen 2 çuval mısır ununa gitmedin mi hopası? Ko wowe. Menajerin olsam ne olacak lan? Hakuno baramuserereza. Ni Ahmet. Emine yego. Arif sari he. Ne ya? Oh. İnip çıkıyor ya asansörle. Ngo bagiye gutunganya esitanserera. Umwana baragiye ngo bafatanye kugira ngo barebe kuntu bayikora neza. Baraseka. Kaho nuru twumvisha akanyamafuti ko gahora gatarinete buri munsi. Kome hakuno ni kakana twabonye kari kumwe na Vi. Abarimo gutunganya esanseri. Aha. Bas bakayım onu Refet. Twagiye onoro. Kanda. Wapi? Tabii çocuk kilidi yaptım ona. Birakunaniye sha, nta byawe. Naramukandira baramanuka. Porampora. Bibutsa ko turi kumwe na Kigali Universal Language School. Ushaka kwiga indimi zitandukanye urabagana. Perime na provisoire mu gihe gito cyane ukayibona. Certificate nka TOEFL, IELTS n'izindi ku bantu bashaka kujya imahanga ni wane. Güzel karım. Meliane mukundwa mugore wanjye w'igikondero. Bahçe çıpıl çıpıl. Buri gihe mba ndanga ntungurwa no kubona ntacyo mbona ari ubwiza butuzengurutse gusa. Ndabizi. Gelmez. Cyo navuga byose wapi ntabwo ndiba kwizima. Gusa Sinani yaje. Geldi. Mwishywa aho barahari. Neler sonra memleketine geri dön. Butuvugana nyuma y'imyaka myinshi utagera hano yaje. Pasi kubwe. Seversin Sinan. Ndabizi ko umukunda cyane. Meryem. Geldi ben duyayım ağzımda. Byibuze ijambo rimwe uvuge. Rimwe ryonyine. Bir şey söyle. Ukundwa agira ikintu uvuga. Şu 7 duvarın karşısında tir tir titreden. Ndi Sahim. Yilmaz wa undi watitije isi. Wa undi batinya. Umwe batinya. Ndakwinginze. Kubwa buri kimwe cyose cyabaye mu buzima. Ndacyakwinginga kubw'umwana. Byibuze gira ijambo rimwe uvuga. Ndakwinginze. Uyu niwe Yilmaz twumvaga bavuga. Yilmaz Yermen hafi aho ngaho. Mwitonda amazina biraducanga ariko turaza gusobanukirwa. Mama ntumbaze ngo byagenze gute. Uku niko ameze. Tugende gake turasobanukirwa. Icyo batavuze dutware gake. Icyo bavuga tukibone gutyo. Bibutsa ko turi kumwe kandi na IT Zone yaje ari igisubizo ku bikoresho by'ikoranabuhanga. IT Zone. Sinan. Uvanemo. Gikoma ngoma cyane. Urakaza. Hana wanyu. Urakoze cyane Sahim. İnsan durduğunda kendini görürmüş. Doresha. Buri wese bari mu cyanya ki. Ayibonye sha uto nk'ubu natwe twabugeze mu Hasan. Bahar nereyedir? Bahar ari hehe? İşte geliyor. Arimo araza Bahar. Kumbe sasa uyu wa mukobwa twabonye kari mu modoka yaragiye gukonga Sahim. Nako Sinan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz gençlik. Hoş bulduk Şahin. Hakuno. Ababyibuka episode itangira. Ni umuryango mugari. Harimo abatumvikana mwitone muraza gusobanukirwa. Ibidasobanuka gake gake murasobanukirwa murabizi sinjya mbabihiriza. Uyu ni umugore wanjye uni Sinani karabaye. Bigeze guhura. Bahar. Sinan. Uyu ari ikanga. Biz sabah karşılaştık ama gitondo twahuye wan. Anlamadım Bahar'ı. Ariko sinakumenya ibaze nanjye ko ntakwibutse. Sinan efendi bu kadar uzun zaman memleketine gelmezse. None se ntubizi ko ugenda ugatinda uzi ngo uzakumurwa ugasanga waribagiranye. Hakuno. Hoş geldiniz. Melata. Hano umukobwa ni mutoya. Ariko muzehe arakuze. Torunum gelmiş. Ahura nta kintu mwumvamo. Aha. Mvuge nitambukire nihitiraga. Porampora. Kardeşimi görelim. Sinan'ı özlemiştir. Nahura n'umuvandimwe wanjye ashobora kuba akumbuye Sinani cyane. Salona dur. Twabonye Meryem nta kintu avuga. Aracecetse. Hashize igihe kinini. Aba baraje hano.
gake gake bucece. Pora Meryem mukundwa, kardeşim, muvandimwe wanjye w'igikundiro. Do Sinani yaje. Meryem teyzem. Anti Meryem ntavuga ari aho ngaho tu. Umbaza ikibazo yagize, nitonde turasobanukirwa. Iyi ni episode ya mbere kuri The All About Me. Nyogoko, yapma babana. Oya wirira. Yıllardır böyle Amaze imyaka myinshi ameze uku. yazılmıştım. Nkuko mbitekereje ukantekereza ibintu rwose, kurya no kunywa wapi biranga. Nta mahoro ngira muri njyewe. Nkora iki? Tamam babaannem. Niki nakora? Ama birumvikana. Üzersin böyle yaparsan. Amarira yawe ntago ari wowe gusarageraho. Twese biradukoraho. Tuza rero. Ntumbaze ngo yabaye iki, arareba arumva ariko ntavuga tu. Wakwibaza ngo byagenze gute? Bibutsa gukora subscribe, dukomeze tubane, ubutamu ukomeze ubutamu wa mugani wa Didier. Pora amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ba diaspora hirya no hino ku isi, ndabizi murankurikiranye. Imana ikomeze bareba icyoroshye. Fırsatını bulamadım ki. Uyu nguyu nyuma yo kurangiza amashuri n'inshingano za gisirikare, wari engineer do habaye mubaya cyane. Yahoze ari Mr. Engineer. Kombe buke n'umuryango we baraje. Hoş geldiniz. Murakaza. Murakoze cyane. Kumbe uyu nguyu nicyo twababonye, ndagusuhuje. Kombe iki ngiki umukunzi wanjye ari aha ngaha, mwitonde murebe gake gake. Ubundi hari iby'ingenzi tugomba kureba, ibindi tukikomereza. Buke akundwa na Petit Ntagarafu, mwitonde. Maşallah. Filiz kızım da pek güzel olmuş. Teşekkür ederim Nermin teyze. Abangaba baraganira nk'abavandimwe gusa none ku ruhande. Niyaz Nabahun ni barumu ninde hafi aho ngaho. Rahmet, sıkılmıyorum. We urimo kuboringa se wapi mwana? Bir gün. Dikkat et ha. Ayıkladım abicim. Komanga barimo bararya. Gözlüğüm. Abandi baratapfuna. Hako shanete zawe ntazo nshaka kwambara mama. Demek tak. Iki cyana koko. Mana nkawe koko. Cyambara nete wakintu. Yüzünden. Ntukazivanemo. Yaplatmadan ya. Waretse ko mwana urimo urumva ko nimo rarya. Abantu barya mwana. Hako se bitebya waretse nkirira wowe, Soğutmadan ya, çok güzel. Wango, porera tabitarakonda, porera tumwe morero. Twerere n'abandi bareka mu munyu mwinshi. Hako ntago turi mu rugo, cyo wiyubahisha. Kunywa ni bibaya cyane. Kunywa. Adım senelerdir. Uyu ntago yemerewe kunywa. Mumwambura ibyo ngibyo aranywa iki? Mwihangane. Bugün içmeyeceğiz de ne? Yese tutanywa uyu munsi tuzanywa ryari? Habe. Ntuzigera unywa. Aondeki içma beni. Imbere yanjye. Habe na gato. Ngo komanda baba. Kwaje. Ikisi. Kwaje nyine. Bamubujije kunywa. Harabagiye kumupangira icyo kunywa do. Kwaje. Bakora umureko. Gukora umureko ategaye igikombe. Undebere nawe. Bamwihereye inywere wane. Yica inyota wese si umugabo. Viye hakurya ntareba. Bamuhaye inzoga y'umuceri. Hano baranywa. Ntubabaze byinshi. Bibutsa ko turi kumwe na IT Zone. Ukomeze mugane IT Zone.
telefone nziza, mudasobwa nziza, mbese bakora na delivery. Hamagara kuri 0788357573 IT Zone. Ni igisubizo kuri ibyo byose. Ufite igikoresho cyangiritse, perezida, telefone, laptop, desktop, mubagane IT Zone. Bavandimwe ndabashimira kuba kudusura uyu munsi. Uyu musangiro çok değerli bir gün. Byose byabaye na agaciro kuri ngewe. Sinanım geldi. Kubwo uyu mwana w'igikundiro wagarutse. Dolaydı. Nakifuje ko so yakaba yarangaha. Ari kiranyanje y'umukara yakoze amabara. Chemeri ntabwo turi kumwe nawe kakanya. Uzatmayayım. Sinanım. Kumbe Chemeri. Sen bana yari papa w'umusore. Harca sırt sırta aynı dava için savaştığım. Gusa nyine ibyo papa yagakoze nk'wari kuri twebwe bizasigara ari ibigwi byawe sha. Burada herkesin önünde. Rero anga imbere buri wese. Ndagira ngo nyumve mukurwa Sinani. Senden işlerimin başına. Ndagira ngo business zanjye zose zifate sha. Al yönet. Şirketin başına geç. Byose company uyobore. Umwana nibwo akiza bamuhaye inshingano. Arabyemera cyangwa? Aynen abi. Sahin. Dilerim teklifin için de. Ndagushimira cyane ku bwa ofu mpaye. Ariko nyine urumva birihuse cyane. Kinumuşam. Waretse tukabigana ngo iki? Meze neza ariko oya. Ubona bibiratungura nyine mu mwanya mbitekerezeho. Wamwumvisha uyu mwana? Sen olmalısın. Niyo mpamvu ari wahita ugomba guhitwamo rero. Ama atlamıştı üstü. Iyo abarundi hano abavuze yego rwose. Rero ha bugün byaba uyu munsi cyangwa ejo bunu yaptım. Hadi. Ntari wasi mureke tunywemo. Biba uyu munsi cyangwa ejo nta tandukaniro. Icy'ingenzi ni uko umwana azasigarana imitungo akaba uwacu bikagenda neza. Baje kubyina maraba yiwabo dore uko bakabyina. Hana arisaga mwiza yahita azinga akageza mwivi. Kumbe buke arimo arareba hakuno abo barakunda twabibonye. Gusa mwibuke Petit na warakunda ariko nta kundwa. Arimo arahatiriza mama twabibonye. Ati gerageza unsabire papa agena ajye kunsabira umugeni. Narakunze kandi nibyo. Gusa umukobwa ntibyashoboka kuko n'umwana w'umuhinzi kandi abana abakire n'umwana w'umuja. Bivuge muri ubwo buryo. Yagira cyari umukobwa disi umukobwa ni beza. Umukobwa ni wa wundi ureba nyine ukabona ko mbese harimo akantu ni nk'agapome kanjye. Davudi. Sorun var mı? Ya mbyinanye n'umukobwa yari ikibazo se bitwaye ikisi. Mujye kubyina. Ako se waretse kunjyana. Ben oynamam ki. Gusa ariko ntabwo nzi kubyina. Si ngombwa kujya kubyina ni nko kubyina ikinimba tugende. Sakadiho n'amashyi. Genda ujya gucinya akadiho n'amashyi birahagije. Nta muntu kubyina ikinimba byananira. Dore imbyino ziragwira. Imbyino ziragwira. Bibutsa ko Kigali Universal Language School iryo shuri ryiza ryizewe nakurangira wakwigamo indimi mu gihe gito ukabuzivuga neza nk'uwazivukiyemo. Kigali Universal Language School. Mubagane ushaka kwiga icyongereza, igifaransa, igiswahili, igishinwa, igihinde bagane. Abantu mushaka kwiga imahanga mukeneye certificate nka TOEFL, IELTS, Duolingo, DEF na TEF n'izindi murabagana. Kigali Universal Language School. Perime na provisoire kuzibonane mu gihe gito cyane kandi nta utsindwa. Ni mubagane. Kombe hakuno kuri ruhande nyuma y'ibyo byose. Umugore yazanye umugabo mu burire. Güzeller. Gore wanjye w'igikundiro mwiza cyane. Sahil Yilmaz. Mubaya cyane wahiriwe kuri iyi dunia ya Mungu. İlkbahar, sonbahar. Urugaye, itumba riraza bahari. Mukobwa afite izina? Kendi gibi. Izina ni nkawe sha. Ndagukunda we. Peki. Yeza. Arda beni. None se bahari. Nawe arankunda? Mukobwa ntiyasubiza ni muto undi ni umusaza. Seviyorum. Ingo. Umusaza ni umujene. Said kigabo gita gisinzira. Jya. Mana yanjye usa nk'uyu nguyu kuko. Aha. Ndetse umukobwa aracyari muto. Muzehe. Bure wakwibaza ngo inkuru zishe nyuma ya byose ni izihe? Ariko umwebwe nta kintu mwumva umukobwa aracyari muto. Yashatse umusaza. Umusaza ni umujene. Urukundo ruganze. Yego ko. Dayanamıyorum artık.
uyu ngo yaracyakeneye ko Buke bamushyingira wa mwana we burishe wimbangamira cya kuryama ntaho njya Gece bana söz vereceksin. ugomba kunsezeranya Vie Birden gidip kızını isteyeceksin. kurajya kubaza Davuti mukampa umukobwa nkarongora kwiki Lan oğlum. kapu Elin ırgadına niye? gute wafata umwana w'umukozesha Koca gute wafata umwana w'umukozesha nta sone we karaga kobwa kanona kakubereye gute ntibishoboka nubwo inyanja yakwiburura papa oya Davut abi çok iyi bir insan. Davuti ni umugabo mwiza kapu iyo mpumuro shani bwoko ki wasinze unywa inzoga Ulan bu eve içkili gelinmeyecek. ntago uzi ko ntawemere kuza hano yasinze nyakupu torokogesa Biliyorum da. papa ndabizi we Bil ki. gusa bakagumye kumenya Başlıyor. ko nkunda Buke cyane Gün vuruldum da. naramukunze nkimubona Baba. kandi agomba kumbera umugore nibwo buryo bwonyine bwanjye bwo kwishima ndakwinginze nyumva papa Lalime girico. waba uzi abantu icyo bavuga ku muryango wa Kiyoguru waba uzi icyo bavuga shango twashyingiwe iki habe na gato Yani da var ama ifi nubwo yaba mu mazi kuriya kurban olmaz. ariko nabwo ntiyatangwa ni inconzi ni iki Kız umukobwa w'umuja ni gute yaba umukazana wanjye ntibishoboka ni ibintu bidashoboka be na gato gute umwana w'umuja yaba umukazana wanjye urimo urarota papa filime iraha bakise The Wall About Me ntumpangayikire iyi ni episode ya mbere ngenda cyari Beda Great wanyu mukunda muri benshi dukomeze tubane bibutsa gukora subscribe abatayikora murimo muratwiba tukwakwanya ibintu bigende neza Buke urakora ibiki Pardon Şera. urankanze Siyal Şunları asayım. ndimo ndamanika imyenda ndi kuyanika hano mu gitondo buracya yumye wenda Buke Haftalığı alınca beraber çarşıya gidelim mi? ejo se Güzel bir yemek yeriz. subona ko wenda bigenze neza mbonye nk'agashara kanjye k'icyumweru twagira gutya tukajya ku isoko kwaje ina papa tuzajyana sibyo Yiyelim Buke. oya twenyine Buke dusangire twenyine Senle ben. wowe nanjye gusa karabaye Şera abi. Siyari Sarhoşsun. wasinze Evet yat. genda ujye kuryama vuba Sarhoşum. yego nasinze Ama niye sarhoşum biliyor musun? gusa impamvu yo gusinda kwanjye urayizi karabaye Sana olan aşkımdan. ni ukubera urukundo rwawe filime iraha kumbi ikigoryi twakagifashe nk'aho ari igisaza cy'umukobwa ariko ndebera nawe filime iraha mwitonde gake mwitonde murebe filime ni ukubera urukundo rwawe niyo mpamvu nasinze umukobwa biramurya gusa Siyari wa muhungu we Kaç defa söyledim. nzakubwira bingana iki Abimsin. mufata nka musaza wanjye kandi niko bizahora Çok seviyorum Buke. ndagukunda cyane Buke nyagasani Aç işsiz kalmayasın diye ne zaman... nzatuza bingana iki kugira ngo uticwa n'inzara kugira ngo utabura mukoro wa kintu utaba jobless utabura akazi ubutaha nugira ikintu ukora nzabibwira papa agusubize mu cyari wanyu filime iraha mwa abantu mwe filime itangiye kuryoha we iyi ni episode ya mbere Don't Wall About Me The Wall About Me kumbe hakuno migabo yanjye uyu mwana ko mbona urukundo rwe rugiye kumugira umusazi aracyari muto mfite ubwako rwose yakora amabara Ya kendine. Ne yapacak acaba? Gotas ari bwicese ntibishoboka Bugüne kadar aşkın değil. ninde wapfuye muri iyi minsi zahishwe n'urukundo nahoshe ngo yakwica Laf. Sanki biz hiç aşık olmadık. gusa wagira ngo twe ntikizigeze dukundana Oldun mu Resul? none se ubundi twarakundanye Resul miribira undebere nawe kitwaga The Wall About Me njye na Beda Great nko bisanzwe ntucikwe na episode ya kabiri kora subscribe dukomeze turya ubuzima ndabakunda we